Bada kwa bada kwa jibode be yiga vatu yi dazo be madoka pleme mama wala be miaje egbeto ogoma me dongo blova yi be mi gegere mi apesoro de po le soro de po mi o ntimi bonu po gatwe egba menye egbe soro de po nya glo mi lo ka bo de kono soro de po nya glo mele mama eve ole gbonye egba ikenye mi mama dagbe ikenye peki ya ofo nku ne be va television me ye ne ma kenye mi gere ma finye gbaji ya apaporo mi to fe de tugbe ko na be Mama Edula ose. Mado wizonami. Ya pa vim la ngbalo. Ya ta pa. Mado wizonami. Mi zolo mo tobe. Eyi danzo be mi aje egbeto ugoma. Ala be nu kelenti nya be mi apesoro de fanya wo le fudem. Mi mama wo mi atogbi o me die soro ple gagbogbo o die soro le dodo nu le de konu nu va o te no atwefe va sere eike ku cloud mi. Egbe ke bebe nkuvuva anu sosoro va gbogbo wa amorote yide soro de fe no didia enyefe amote ye ma beleti nyi pretotoko okpa egba me de mi agere soro de fie mi akpo anu yotututu nya mi apovo dada e wo mele mi apovo dada e wonya egbe nkuvuvo no sosoro e we be soro de pole yim ne ma kaka fe mi agego magba big mama wa neva mi agbo fie dizi ta mego ma jega chugbo we nye bebie gbanto enye be mi ga hela le soro de TV mi asoro no via na fi mi agva soro de fie bo le eva o fe de konuma mi se be mi atogbo o flama nya te po nye bo flama Yo masamo no popo ya akodogbe na anu polo kata enele mi ekpom le ga fofo ye akpene mi le mi o yi yo kata aga kono mi egbo yo kata mi aga soro no akpe mi o le doji togbe nya te fotroro onya be mi togbo wo fla am ye no bia ma fofla enya no go nya o mli ko enya menye onye ko mli godo ko ko dare enya o lem fi be o mli dare vo emolem kemi apola emolem we sabala le goro ga ke molem le podemu ma ye togbo li am chuava o mate de nkone ne mama be amaye do le chuava o ko gbo fete be am fofla yo de chota Edolia o fam abiamolo siava veve tonya adanla de igbeji kwa atava famie o ko eva for me e ha do ko de nkone be am fofla la ga yi mama mi se tokwa tonlia mi se de pe goma ka do malia o ta ko de via lo bo ko itokwa tonlia lo de pe goma onyabe ezayo ye no bona akademi de go le de pe go mamolo go masemo tokwa tonlia nya anwo wo we anwo za tokwa ye mafio wa wo we de pe ya you had ko we abiale wo tokwa tonlia fe ko nu na ta whatever de kale egbe mo be o na ga mi de kwa aba tu ya pola ko ile tokwa tonlia adana whatever fo na na mama kwa tuka na kwa pola ko jo ile o fa afoma ta no blobia amafofla enyagoro nyejan kake emolem talenu emolem kemi akpamo yo ke wonto dega vai plamie susukata wo no ma wona vai dega vai plama la blemai na nye gato e plama ma ke kpoho kake susu vovo tai o vai plama me fiebe ma kpo gata ma plamo susu ade le gato ma si amadelia o ba holoma o ma koko o ko la po abi na mi gala bulo fo jojo ma nyao ma nyama die le gama o la po ta o le mi tojo gbe o ava ko chaka ko no be viode oji ko chaka o ba edokwe amalelia o nyuro ibo ta flache o di kese o gbo nyama mi sie ta odibe yo abie ta no pa made ike bia o te vai ple akova chaka ye do le ha ekuluvi edo sese wowo edo le ahwa wowo ta o vai pla amoyo ojo atu o po be ta flache na bia ahwa jolo fifi la efia amoyo la ta a avlimieta
o fla nenempe amama o ha ta susu vovovo ele o ta o choko o vai fla mama de fie be ma kpokata ma fla mo a susu ade damegbene gakpokpo ma lo am fefle ma susu ade damegbene ne me twe ko be amare vai forma ava fla ma efo efleo amava zu o am fla azo amamo togbede evi kenye vinyonu vi miatwe ko be zigede wo lo plan twu wunyonu nanye be amamo togbe va yo va le va chaka horoma ne mi lede le décor nu meri atonwa de viwa odie otedi o otedi o ne kemi apola amam popular mode aida bo fami o mo fo evegbenyago nyanungu ele nyebe do flamia amamo fo nu wu de na mamo aleko fo nu wu no na le horoma me gbangbo no cover de o du ohon pli o na mo bo du ohon pli wa o du ohon pli pa le hon do do meri ale ke hon viwo fe nu na na oli wakanyi gba na o woke o hanova wo na no mo o kanyi gba na pepepe le blema to pe yiyi o me die vovototo adomi o togbe ka na gabi amerika na nya ka we vai plami e la viwo yo yeta enye menye viwo kro hala me na gabe mi anyalo mi nya ga ke mi ayiju enya gbe ma gbloga mele wa isesepo eta le choge be viwo ta anyigba ye la so eke kagele ne viwo le kagene ye ha ta okene wo ha ye ma gblo be le ehwanyigba fa kpa de wa nenem fonu yo ha webe fo mosro de va no anyi ela be we ma va ple amieve susu yeta va ple anya be ojo achu no va jinu kuma trole yo fo mama yeta gbo viwo nyonu vi alo no viwo vi alo holomo nyonu vi are kogene wade akanyi gba pelentine wo ha wa no obodo kwesi ke wa no jiji ta jiji mola devi mo ha igala kona fo ma viwo no gale dede amako ife mi akpola osbe de kono me yimi le me di bia me sia me de soro ntu nu yema me ganye be twa na gogo na me bia me fefele viwo nya pitoto mo amamo to gbe no va gale po mi mo le ya o fa nu wale ko wonu o fa nu ha ewo nu nwe abiale fo mo to ha fo nu wonu nene ye nenye be taflache amama va kuwa ehumanya o manya nwe be tepe nu soro fo nya ga ka medibe mi agbure medibe amachi show de jo ta medibe de viwo soro o gblebe o tazana na fo mo fo ntinana nanu nenye be mi ba kwa ye ko duo ehozi ye ko duo zipe o mi yo be ehozi ikanya agazie o ko duo nana fo ehozi mai akama to gbo family ma o fa ehumanya enya akpama mi magala emabo wi mi magala na selete fama emenye big mama ha esijole mi bo trova mama adula usocho nuka duma fonyare ko be chikata ko fie tro me gbo be du amve yakole tonwunyi gbaju bo nkonya se ne akurome bla apakporome societe anglais ka kwanya okay mama aweva o nyomba da ko manya bro na be never dem na mi na mama gere pekinyo nu agbo mama le mi atogbi o fo nwolia o die soro eve eton ene nu commence se no anyi vo egba mi o gbenyo nu ova mi didimbe yo posoro no de soro eve eton eno susuka tai mi he mo na nu mo yo togbi ape eni ha ma chomo npokola dogbe na ebe du kopete le peki avetile tokete me dogbe na we yo togbi he mi ayido pa biala ji a le mi ape agbe no mela ne no mi gade eson de fe me enu ke he die fule henye no ne mi fomucho asi dodo nla envava nya nu gato envava enya nu gato sike ina na nyon de ma lo be eso isoni deson kokpa lo nu do atusi na yo envava enya mi ke mi amegbeto we
mia toye hwede mia do ko mo en o ji plimi en wava e la fi si afi en wava le mia fe do fewe ele mia fe ele no vi ple to vi o dome ele son de fe ele fo mere si ade gakai ma wi to we si bebe ne mi vaun e fi ke no nya le ko en wava che la fi ma e fi ke he kam ke tenya le ko en wava che le fi mi ne awa me ke he de chi to be ni chila ati agblenu mi anyon de si ade he nyen nyon no me de na kopo gbo manti ebe banya ba nwu papa ya li ajo kla magbeto ye te pesi ate pe ke lon lia nwu papa le te pe ma voa be nyen nyon ye be ye pe nwu papa ya wonuka na bi ade chi ne ni chi de me alo ne di be ya ne di be ya nwu papa ya no ji yin too much ya na too much alo na doto ala me se la me de wa mo agblenu le wo agben la ko ma me sia me kele aron okay ne de chi wa pa le me we alo ne feed ne yo fo be ne feed la ati agblenu fi be si agba ne le to du so se la me be ya no papa ji ese ya no de me na duji de me na mo ba ya ele la ka je me na duji na wa un ka kai ma ve gbogba chome e ke wa ba tun gbe agben le wo alo agben le mi to ko Ami to le won che won. Na me yi jinwia susuka ta me to gbodi enwonu eve to enelo de konu ma. Le de konu le mi ato gbo ngoli son vedede la o me die de nu gbegbe o me die de mo vondi o e la be na dowowo o le pe de on to di. Mi ato gbe nyepete mi be o dagble o die eto. Tano de son vela e son ve wa ton jivi dodo de sunu ke sunu aton apedo mi ano glebe mi atogbi o hala awa wona ta awa ta la o die ntu nse to le o fe fo me be ne awa jola wa to awa va a defend o fe fo me a defend o fe duko le do o me che la agble do me o di be no nu divi na ni sugbo no nu pede yo le yo fe agble de me mi anyon we bojobojo to mi enyo ngakere me na vai nyon da ka mi he ne dei unsema no wa wodo alo asubo esron tani ebe ne nyon ove hele nchu asi alo na chusi hele la eje ke he nyon ke he nyon gba to meton we ola nyon veliala ate akpede hu awo afemedo alo awo pepado si ke yin na esron be ma bazu aida kafe jigba kokoko ta me mi atogbo be ko chu ko die soro juro me do ko chu ko die soro to no yeson de fe nchu ma he yeson de fe ele no medeme ekpo be yele klalo akpo nyonu veji yele klalo akpo nyonu ton akpo nyonu energy akpo go be afe le alo o la fe afe me keke sike o kata na no o honu o fe vi o kata anu gbogbo ato make sure be ye provide na nyonu o fe daka ma lo na daka agba daka dada yin o ende ke ho wona davi abrala awe ne davi akuche ende ko ne davi aku via ochela de beni we ne davi aku via oche be ma banye ameke he nyaku fiato ma banye mbeke gamelesio ma banye mbeke he mele yo ba mele responsible o ma ten ko nyonu ju afi ba de nyonu ove alo ton ko dara fe mo me gbe mi abo to we mi o wanu dodo mede wanu klalo be yo wa ten ko nyonu aji alebene fe be mi asamanu amu mi atogbo no soro fe to anema de ma menye de ko die nyono ko ba hai ho na akwedam ala ba mesia mane no ho no na pere ka me wule kura ala ba mesia mane no ko ho ma akogo be lon lo do me wa wonu sandaka wa dan daka wa ayagberaka wa wodoraka akobe gomesese ple lon na no bodo me ye nu ka tutu mi atogbo wo na gapopo mama afi esoro nyonu yo ko di abeve tona wotesi odoko igomele atwefo ya be brobede Ema ya ni anwubaba mo no anya. Ema ide. Enwabale. Nyon da kemele ke aibe ya ibe vaunde isron alo unchu de ketemele aibe ibe vaunde ni mi wo. Kakai le mi atogbe mo ni de. Togbe school de mebo. E to chide nyon onye eto selawe onye doku ibobo towe. Onye mi amebulawe odu
tobo jilawe odu atobo sonwe o me globo nyanyanu mehla gbalemebele mehla gbalemele na tokle no nya da se don chude jibe esonwe le na yira so pe ekpo tuma abe eto nene alo o fe jila nene o fe komene ekpa abe ye fe ta ekpa abe ya ko atan degbene tai ewe mene nyomu tuna ibe ide esonvelia de pe na ba akenu mene nyong tuna ibe mo fina ibo I know my rights abeleke gbe mi anyon wo mi ewebe I know my right I can do this myself without man nchuma no me la nyon mat mele mi atogbo ngonli o no nya de oko ne no ple to nya kona chu ekene po o fe esun abe o fe nu sianu no bo mle mle obo fo ne fo tachala doku bobo elle mi anyon wo me elle mi anyon mi mama wo me que tu veux me dire comment tu veux nous sortir vivo et nous sortir asro amobu ko de mi ba so China top India top ope kono ope wo be kocha mi le po mi le hlen e ke mi anto si mi etila mi ba dale mi abo de kono lo mi afe ne ke mi anto gbe owe mi ba subo si o va gere me subo so ba gere me ni ba po o bibla be unchu daka pe nyonu daka nene nya de sonve ko enya nouveau eke les Christian society mela mi jebe nouveau eke taneta nyom me ke hele solme de pression pour les solme de avec belo chan me le sigbo chana me de be de konutoi na me de be ya afakala enya lo tron no yenye e tron no na me de be ya you fait talk about when you boy strictly to that takati fie megalene ma but that komanya bro na mama dagbe mi owe va wo nyo mi apepepere wi kana to wona menye 0243408086 enye mi apekapo mo ikele enukpo mo ji le gapopo ya me kana to akpere mi ati 0243408086 eya mama hafi mada selenti wa medibe na doada ngone ntu yo kan wo fo didi klopo nu ikele tamana akonye be nchumenye ele ma de nyonu fe nyonu ton lesi me akota me la me masio be wa de srofo doada wona me ma afi mi adezo amede fo ha be hotel we I wona cha ne na nya nchu he po be nyonu daka ma de ne yo alo o fe do le ku hia de talo na de ta ne de be ya de son ve alo nyonu eveni no honu ne ya e de be na ko enye dotesen ola nenye edola menye na afoko aide dami dape alo na pembe nyonua ni ne va dive fe na ya du alo fe ne ba feed evie wo je be won to nyontu ala edola ni nasio mo fe ni nasio be na te apo nyonu eveliaji be do ma wo o pe vio se ma pefuo na de ke ma hia o afe na ba da fo be aba de strong eve menye si gbola nyonu aba zo fupela o fe vio che wa ba zo fupela won ti pa fama no agbemo na hanu aku na hanu aku emanye mi mama ofo pepere wonenye be nya e obro mi le fie de funo susu ye di be ya beba bia lo na no leji ye de usoro de pe ye kene di bia afodu 20 a mi apa kapo jesi ke na to anwlo ba bia okotoje ya nye 0503447550 0503447550 ema we nya mi apa message line so okay na to akọ wo ba bia okata atutepe ma wo ka time ka opekpere nwu yenye be ewogebe wona natum ayi eji na me maleji ge nenye be so minute ewo wona na wunu amile amagbe minu pogachu amagbe nti alabe mia fo ike yoga mi ala ike wa ko chu amagbe nti na mia enu gede o medege chu amagbe ko be jogban alo tonwo be jogban minu pogachu no mo katanti egba babia yo kele tefe ya mama edula oso ameya le bebia be nchuonye zigede nenye be edbi ya bebia re kudo okple soro wonti esoro migale mia no ogbo gba maga yo nko kwitepe ke de bebia chole vava mo na emma na me ponyo agale maso hegava esoro de pi maga yo nko tepe ke bebia chua maga yo aba yesoro nyonu fibe la nu popo makwa be yesoro nyonu fibe nchuonye ebe egale nu popo gbasia gba okple os nebo esa atu anye wo boyfriend yo kpli okpan lo alo asroi ke okpli okpan ebe ese ye okpli no no fom le phone ji ye block keke ogbe eza na nye bo wi a ekofo na dogwe
ta ava we be maso vale yoduma ye magale sro ko no dumo fo yonye sro adan dodo kan la siwo na etakatima adefo miefo de enu nyoma enye babia gbanto e mabie me blobe dodogbo me fo no chu dodonti o e bi enwu ba mo le ma mi nyonu o kafina mi oklama le mi apa avada mo bubu aga trono amama oyo matimi ano mi no oyo ano no po le zame akpobe na ne la ma hoho hu ikama popon cho amaye gbo ye enu ye pemi onyonu mi tan die veve nya e manu nyomo ega hale ma ye ga ke ga manya ma kpala pa man ti chon edele ma amaye ye ma tanu nyomo abia ma hoho na no ye webe ye no vi nyonu ye ga trogale ama hoho yom o gala nu fom evidela wo domia enye be vi ma la wo dome ode kana vi nyanya nu kata ama ma kpo be ma nyone ye jo le gbo ye vala ma bubu gbo aga tro aga no ama ma yo nde ototo fienyi le susu kata de susu kata mi le tefe ma vage mo gbona mi nam jazz minute de ka 1 minute pepepe mo gbona jigbode mata de dia ko pe ha alo ogbule kwa ekwe ma he ke ame ya pe ba bia ha nye ba I'm still having sex with my ex ame ya ha ba still yesura fi be nyonu yele no fo still ye play ye for ex you gale dodom ye nya ba nu ba gbule onye be I know it's a sin ye nya ba nu vo onye gaka you work play you gale dodom plus sube my husband does it it's not touching me well febe yesura metele yelemnyo abale kureta enyama gloma mama le nya sese plutôt menya se plutôt to vivile na me fait vivre alors c'est la mele kake de drôle et que de drôle vont dit chale OK ene lesson ene nyon chu do dare honu ya o fait esron allo esron kokwa allo ke boyfriend kokwa he gale drowe e kokwo yo na be dro vondi nu ka ko na dro vondi ma o cover abele ka he mi ano he gble don gobe de o ma hi esron mi gbo ko le fifiela enu ke he o jebe ni kwa le gbododo me la mele kwa le esron mi he de dara pe me mele kwa le gbo allo esron to ndande le nyonu ame wole didi cho ntu agboy ntu amele konel tala ne esron kwa he ba le attention ne ko ba ponu ma koku kele esron kwa la gbola aga ntisi anofi mayi ye do le menye egako allo egalo ega popo allo nunu mesi eya kwe di esron lon play attention lon play emotional needs we chain onana esron tie deji tanyo me keme nu makuku ke po le esron gbo ya de o ma hi enya be yi so kwa na ton aponu ma kon aya ton ponu ma le gbo yin no me de be na yo pefuo me no de sia de be ya pefuo no na ton lo akpefule na de me aka de ma lo be akpefule mo tanu le po le efe former boyfriend gba lo efe ex husband alo ex boyfriend boy aga tron ayo bejo ka hoko ejo ka hoko yi mesi efe ga biejo tala atenjo ele gbogbo fia be susuita ele numa wonye be yesro meteno eyelamnu abale ka fi okru nyotu na doa oyiwa ke fi bele bo afie mama e kenye play mi no chat ma me bia bere esura mekpo san are ke ho ebe how 2 years ebe fefenye ya yesro mekpo san are ko yesusu konye bi ele genuine voye to e nyanwe ebe no vonye na ncho wula gogo ta ne fie ncho ale odibe ncho na wona yi na fie ele tele che kwache de bini dudo koji ama ebe is it wrong ebe nu gbegbele wonye ebe
ne yina de srode pa vina no asio hafi na cho yia ebenye no gbagblo onyo ne vila asio ye ntwa lele oji be ya da odi nka o lebe na wo elebe na gblo ne ntwa lebe na gblo na chocho gbenjembo o evida karatinye evievela sinye na nyame ve mi abubra be leke mi awo de vie de ano mi agbo alo ano fe jila ogba alo ano kwakra me mi he jiviela agbo ne gomesese ni nai afe mi adesro gomesese ne nu anyi hafe mi adesro beda kwamanya gblo na mesia me kele mi akpom egba eya cho sicho ebe ye fan konye sicho ebe Kristo to de watu walie fesa vosasa no voe wonya medibe mi akunti na mi akwa na zigede no Chris obi ekwesiare it was be Kristo to per question obi medina be mi ado ntiple quotation na yide Bible ma yoji Yesu Kristo yi woli wo seni ela be Bible be ope de kwonu yenye be wali wo se Bible be ope senye be na nye be woji evia le Bethlehem wonye ntruvi gbanto menye be ntruvi gbanto amiefe vi gbanto ikowaji na nye be wonye ntrua elebe wa gbugbule ko na yibo tepo bubo le kwali ba gbugbule va de lesimo honkeke enyi alebe wa wo konunu ike wo na ne ucho heavy ko na be ahonevi alo akpakpa yocho wona nuye meje mi de Mark Luke bi de Luke chapter 2 verse 21 to 23 enya glomela le 23 to 24 ga kama meje mi agbugble de magbevi bi almo na se egom ele Luke me Luke enya Luka ha Luka pa gban leta eve ha kuku blave for the k nenye ba tia ne mi atia ne mi Luka pa gban leta eve kuku blave for the k esi nkeke enyia debe wacho avana de viala efie be lobe de konu ma wo han nenye be nkeke nyi dale wacho avana bia mi we ne mi opafio mi we ne wacho nkone be Yesu nkosia maudola yo dadibe wacho ne hafi ofo epefu tepema kurapo Bible akpobe contradiction le tepema kebi okata mi no Bible lema mi sebo be Gabriel menye Gabriel enye maudola ikeva Ameriba yo va gbone be no ejivi nkoka wacho ne vio ebe Ebeneza menye Beneza ogbula Beneza oblo be no jivima wacho nko ne be Ebeneza akeba Luke bogblo fie be Yesu Kristo aka we yeji to verse 22 bravo vovelia esi yi si wo lebe wako wonguti le Mose fesianu la do ejila wocho Yesu yi de Bethlehem yala be Bethlehem ba ye wacho ado apotola nkume bravo votolie wo nro di le apotola fesiame be achusi yenye nchude siade the Bible bi achukwa wado ede wanyanu kokwena afotola efiebe nchude siade keke ahudonu na ojila okwa elebo waliwose bo wanyanu kokwe na jilawo bravo vonelia be alewo yi Jerusalem be ye wasavo dotona senya nyo bo yi Jerusalem obi anka yo wasavo aba alesi apotola pesia bia ene akpakpa eve alo ahonevi eve wochona savo siae enyo ewunu aba mi do babia ntinade menye mi wala glomolo menye nyele glomolo Bible menye Old Testament yele glomolo New Testament yele glomolo Luke chapter 2 verse 23 to 24 egwa glom fifi la ebe abale ke esie blena nenye bo jivi onye ntu yikenye vi gbanto ne jilawola elebo ali de vie pese yike fiebe wanye amakokwe ne pomawo ye wo yijibe eselili mai oza heavy ko be akpakpa eve alo ahonevi eve
Gerem. Manya be challenge get away gerem melatoji. Mia noviele hele. Babia biema. Evo salo kono one pe oyede. Ebe Kristo to enyu. Ebe Kristo to. Ele be ebe ya to ali e pesa. Alo eselilie de nu kan come oli na senal esen esiele abeya Kristo to oyi de selipe nu kan koji chiejo takseda alo no be oli sele be mi ape de konui oyo ami pese ko choba gbe yeme abie nu odi pe nu yeme di o ndudu alo to gbeli amagboto moduo elado lia wa to andui ga kama jebe nyama duo. Okay. Ndudu alo to gbeli ale be na dui enumo onye se. Okay. Eselili enye numo vomogbona Joseph Gadri nana mi tenga na CDs mi anovi ko na be Doris adoto nana mi 20 CDs afo Christian Amegache tenga na CDs mi afo John Gbadrive nana mi 15 Ghana CDs afo Benjamin Kosi Ngbega 20 CDs ye na makenya Salamatu midada Salamatu Robu 10 Ghana CDs afo Williams Yauga 15 CDs Gilbert Kwashi Agudogo 20 CDs afo David Ahedo 10 CDs ye na makenya miato Eric Nyeuve 21 CDs George Alonyebo 10 Ghana CDs Steven Amuzu 20 CDs Mauli Kuchekpo 21 CDs but that elebo wana pere mi ntile gapopo yem ela emako be gba mi ape ganyawo ela nyigba pa eta mare no prove be wa direji 200 Ghana CDs 300 Ghana CDs egba mako be ma wunu se ma wunu gidako ma na advice fonye ya bede nyonu ye bebe bia okay obo de no kata pe mo na mi akamenye de se de nyo do mai vomi se ko ye mia enye player alo mia we to le flele ene ke to hele me mia o menyo do ko mia ba o yi de sa o ne palo na de nu ka we le me to ni pere bede le yo Kristo subo mo nu ni hele ne ni ko so pe bede enyo Anthony hele bibla mega hele akpare vida ko ni hele ni dem alo ni se advice to sofo o sofo gbo be enyo afa na ni yi na ya to he pe be enyo na yi la beda akpare o ba bia nti 050243408806 emanye nyeganya ole be nu gbe pata jagba na akpare ntinye egba mama da gbe meti be na ga ma bie nyayo le mi ameva o kata mi ato ando nti na mi a na ide to bia de chole pe blaton gegede pe blannem alo to pe blanenti heyina akpobe echokplu ntwi ozo san okplu okpa evaro te para mega kpo ntwa rekelentio evaro te para akpobe okplu ntwi oyisan ogakpa na enye jila le gapopo mama ye viu ma hope blatovo atoma 35 years ye 45 years ye mele srodemo vono kwa okplu ntwi egbe twa kpoki ya legba susu kawe anotam va na ojila ma o ye jila ma no do gapopo mama no kai wo lebe na wo na vioma yo togbi mia egbe nyonu ye to hevade enu gede mie wole de vi men sike ele enu mele mia unti fifie mie chigbola mie ko hihe medeta mie tutu be nene donusianu hezo ple unchuo zala efie be asilenwu nene nyanyo neke he ti unchume ha yo menwa awile de medode enye osia mie ti unchume mie pom na no kwe kokokoko de wu unchu ka to pete ba mia mome ebe unchu o cha o medie bono ni wo yo unchu ayo mesigbo adena to a pretend ava a use yo adasilenwu na we sigbe eba chine no vieche non vile do dalo ele wele le ka o wo he get wala ana chine no vieche o fete o wa use yo vo
vona ya ti nya do nya de 25 nya do 30 nya do 35 nya ko ye ko mo robe asikule nwo me bi a chuku ntwu no ammo otogbevo uchu vovo yes marufu mache la bana awo report tu high be uchu vona me bobo pe o me be mbedo banya kpolo me be wo ma tonye ameke uchu na diolo ka kola bo vona wo yes awo report ado nuga ado wig da azo kra uchu jochu tala o tago with any be ameyala tu nye ameya do tutoto na po la ovo ele bo vona ala be le ye ele anyigbazo wo la bumale e fi mai e galasi o wuye e bo do mai nesi gbe yo ele nu gado uchu ele enu ga o kokro kome le don ele sikanu ziodo ele bo fonto na uchu awe e podo ku ga de ele fe wu de le uchu e ke todo mai responsible menim to aton fa moji apojuwe e du fe wu na e po da ngba kana ya ti henya do enya jele sonde yi mi wi amde kana ka boye metigbo kana no vana na made nu kai wo le banyo no na wo afi e pe soro de na anobobo le gapofu mama no kai wo le banyo wo afi be le banu wa obobo do ku ji metotro ya le ji metotro ele unto ya go do ya adena ba gere mo mecha and I feel na proof of where go okay I can still change. Then I throw over perception about muchwe. Na throw ko na bobo ko. Then muchute. Open do me. Na ko kote be do me enanyo. Hello. Mama, hello leke. Leko lebo. Mama ko de kwalentine mi a. Afema ye break ma vai. Almai break ma va. Okay na va. You come me now just minute for 2 minutes but born I feel like. Question be. D'accord, ben mieux Blova. Daniel, faut Daniel, ma posigbe Tengana CDs. Ruben, faut Ruben Suglo 20 CDs. Bernard Ngoyi 10 CDs. Akapo Simo Tosu 1 CD. Peter Oluwa Tetegan 15 CDs. Faut Bright Dopenyu Tengana CDs. Emmanuel Totibe 20 CDs. Celestine Mreku 10 Ghana cedis, Stephen Fiaga 10 cedis, Apawu Moses Jijole 11 cedis, ye na makenye Kufa Efianye Zia. Anakbere mienti. Iya, mi do wezo na va Pan Africa TV, miafo. Barakuna la mojisia, bagado turuku la TV mo. Moses, Jolly, 11 cities, and Makenya Kufa. Baraku electoro do ko la TV ma baraku na anyo de dogo la TV bo de mi afonu sia. Yeah, you know we go now Pan Africa TV, yafo. Yo, Mazaram Yang. Baraku to kukure de ma. We biawe la toji. Yo baraku to kukure de ma do la TV bo sa la TV bo ta mi metenu fuga. Yo, malamoji. Baraku do la TV bo sa mega no TV bo la do ko sem la TV ma.
Yo ma do la TV agbo. Papa me reku gba me ti be na afie amagbe omi. Ye amagbe gbanton ti ke me di mia po nu twa enye jongbale alo jogbegbale. Amagbe ya dokai udana mi le wasime. Yo jongbale a e wona do fun ma po nu so piaro ko nchi. Gba jongbale a nenye be amade fiva furam ni. Fiva sesema furana ma otuguna jongbala ife amaka na tugi na dejeme alebe na tsunyi ko anu awaga ba fiva ma rogala roma ina derele afojima ha Magbona ka edem to kukude de ma mishuo helps le TV ji na mo na kposia amachia mishuo le TV ji nu papa mere ku yi si a yo nene maka jongbala ma na amada afijin yo bo yeji bi aro si via ji so gbo afia ga iji a ye kenye family planning a jongbala ma o dina ifo kuo akuma omoton na clean na clean akakagara yi tore lama yi toma na miomoton na miomoton awaga ba o fo vijiji a atote eforeka vo afina minuma o dona wala ba na no wasiwa nyime afia ta o dono ipo do pakparo nyama papa mere ku bagbona to kukude de bi le no srom le tepe ya epo ku cheche ye glom ne be wo le mimiga mumu o mina wo sie wo fu a lodo wo tone aleke wo waga fia mi yo ku cheche kana na dia na ku cheche fu a iklega na la na clear abubato rega abuvalia atolia no na mayi ta tolia ma miga na la afia ba echi kokko ga na anu ko afia ba o vigigi adura si anyi fereka echi ko na ko ga ni kakareji le tibe nenye be amade ke jivieve yo be atotevi alebe megbe abaji kakareji le be alo yevo be guarantee le be fereka megbe tututu anu be ayi de vizia ati anu bobo ene kakareji li ita nenye bo be anu ya alebe ono shiro ni mafia onu wano messis mafia nu afia ni be dakpe nene maka jongbala maka na amara hanu mete jujomu ata aji jongbala mafake bla uyana machire ba jogbenyikle fake okay omo fama na kode ahama wonu mankeketo na maniko aleba ojujo hanu no wow anya natural nu yukefiem na lemi gbanto enye fever ye veli anye niatwe be family planning ye tonle enye ahanu no nene mai ama kovo amia pa yi chitrele mienti alabe amagba fefia agba anuko nyomi va wo pata ike mi ma wonu yota na yeho ama wonlo amiga gbogbo ga hole kaji alebe na yire jinami akpe okay mi dan kore wo yita just magbona mi nam just 1 minute pepepe mo trogbona 1 minute magbona medak be manya gbro na be metro gbova me no iko na be Mavis Vuduga 11 CDs ene na me for Christian Agbedown na me 20 CDs Leo amenakpo for Leon mesonko didi medak be neva 21 CDs Foster Beivu na me 50 Ghana CDs akpe beta Segbefia 20 CDs Daniel Aziedu Awuku 20 CDs David Kosi Fiahanyo 100 CDs na proving you wrong egba Chris Bedema Kofi na mi 10 CDs ye na makenye Doji Dojavu 10 Ghana CDs masek betore tepe ya moyo kata nenye be do garai mi wasime ka onko almasa onko anyi chokosra egba melonko mama yide adandodo kaila si one soro de la evo hafi mi ajo 30 seconds pe
mi wenu kabanye yi de ayi shi trelenti Adam ye madona esrodela evo kwenye be lolon eponu de sia de talagbe yem enye be lolon le srodefo lolon lia makade be nu sia noa ano bobo le srodefie mama eje owunu na mi kpata just 10 ma seconds don se mia sron chu be abeleke mia no ble lon plug go mesese e akwa na adolescent de pede sia de e yakwo na adolescent de pede tape o sera gba wo gba ba yi wo po wona ya fifie li ko sera leti de sia de ka be gela ko sera soso e tole leti de sia de menyo ko program e ma na mesia no bye bye Truly African.